Lena Kela Tomich Ray Akmin to Spudgy Man Makahar The Ulster Bit on scale Don't forget Angela Ni Vine Burha Ni Vine Burha Ni Smoke Tog me love is terrified long Fate them with could be retired a counterfeit Because you love a karunda in Ralum Bury me er dig stana gus chuki da er daig Spralum the grew again we on Tauri Grow agin in nose the Hishmo Hori Kin all fatty some riv the yeah Oh yeah To Sir Steven it's to Sir Bonnie They may have bacon They daring not hear Still fill a warrior Krill Oh yeah It's McKean Sanishka Louis Archerby as stores Togi me on who Ni feder lom dialogue La fuak na hiha Me im hjassa van prekta Och me ideal in hurtsa The love train me grew
agus the grey hair on the carjoon. Do it, shake a dig and shake on grot margin. Oh yeah. Time though we make trip loaders, baby, don't turn it roller. Baby, they're mashed up, don't kill it or vodka. If on the ain't roller, put your son shoulder. Oh no. And told my love, it's terrified long. Fate them with Quebec, retired a counterfeit. It's bright on the crew, again we are tarry. Draw out in your nose, the Ishmael Hori. Me hate not kiss the grey hair on the cardio. Me hate not kiss the grey hair on the cardio. To Sir Steven, it's to Sir Bonnie. They make bacon, and Darren and he still full of water. Grill oh yeah. I know we make triple hearts, baby, don't turn it roller. Baby, they're mashed up, I'm killing a vodka. We want the ain't roller, put your son shoulder. Oh no. Oh no. Oh no. Told my love, it's terrified love. Fate them with Quebec, retired a counterfeit. Father, when I'm low, Mission Jola Hogan did my hoot, I saw and found a Hogan don't clue to Shiriga boom and ashling a Vietnam. Lina Nia Hunty got Ganges, Blunky the Creole, also came to Nalan to where I got over in a one. Mission Jola Hogan did my hoot, I saw and found a Hogan don't clue to Shiriga boom and ashling a Vietnam. Lina Nia Hunty got Ganges, Blunky the Creole, also came to Nalan to where I got over in a one. To a father that I'm in Tamarin with you the car Free from the yard gun to the raw Cut on with your taped and fork Beaving land and law Gam waves knock me there I am Stog me dream air I dark ground Lego my rock shay on town It's big shay on the brook Mission Jola Hogan did my hoot I saw and found a Hogan don't clue to Shiriga boom and ashling a Vietnam Lina Nia Hunty got Ganges Blunky the Creole also came to Nalan to where I got over in a one. Díomh Conastáisiúb agus fáiltí arás go seachtain na nóg. Is mis siomh New York agus mis an seo ag creative bio YouTube agus Facebook cuman na bhín mar chuid de seachtain na nóg fithe hain.
Bhí mé live in yé, tá mé live in you, agus ba mé live in mór the tron agist mór cahút, agus mu ag creile bio ó onad oigan na herin I gun déna mi. Now tá neart ag talk diva nocht by Ciardlin Bachgala, by Ciardlin Oberlava, neart ag dollarag agus mas wala sa tilla olish all cheacht in an og agus na himmocht ar fad atá ar siúl, is féil of course a hort ar híb chuman na bhín sinné cnb.ie. Now, a rare dogur me féin agus Mihalo Kira na buatóí ó chlór na hithe a rare bio ar Instagram. Tá súla gon gomunis result as na dúisina tá siad ar an meach cogah inis. Ach, ar áfar dúisina. Céin dúisina tá ar fáil nocht? Cloisiam an ceist? Well, in nocht a rís tá ladog víse again do gine a bháin agah agus leis an countse a bhugan ní gadíh ach an ceist seo a raggart. Céin tír ina bhfuil an ferganmh seo. Céin tír ina bhfuil an organmh sin? Ach tá sé có siimplí le freigar na ceist na sin comá le de anam, de cheola bhaile agus de aircode a cheola thugan. Cuman na bhín ar Instagram nu Facebook nu trí rifuist clubbanna ag cnb.ie. Ach, céir é an daragúis cloisiam an ceist eile an sin. An daradúis atá an ochtaná, seachtán cisfeile. Agus le bheits a seans an seachtán cisfeile a bhugan ní gadid ach greengraf diad féin a ghlacha agus tú I mun ceardanna agus gníomhiochtaí na hí a nocht. Agus an greengraf sin a cheola chugan comá ar Instagram, Facebook nu trí rifuist. Agus má táis bh chuirteach ar ceachtar duna comórta sin is gáidíh é dhéanamh faoine seach de clog a nocht. Mar an gcéine le réir ba mé féin agus mo charhór Míhall ag dul bio ar Instagram cuman na bhín ag a láthair trééis seach ag fógart na buatóí. So más bháilata an ladóg bhíse nu an seachtán cisfeile a bhugan is gáidíh chuirteach ar na comórtas faoi na seach. Now a woman ré le dulráid ag an céad ceardan na hí a nocht. So I would ride ag an ceardan seo, tá cúpla fógur agam. An céad ceann ná is gá duine fásta a bheits a seomar leis an ceann seo, agus an dara ceann ná péir a hagan amach as an aon fiúman a éiríonn an cácha I gceart ní ghlachan muid éad ragart as sin. Yes, seo é an ceardan Bachgala. So tá man isis chun dul go cistin in rim cheanmhó I gun déilítrama, agus by Bertra Fórca ag tuair trócha dún ar chunas cácha a dhéanamh. Seo hí chuomh agus níomh Nick Owley, so bí an níomh I mun fáiliaachta. The club na fearle cuman na bhín agus támuid inis chun dul chu inis. Hello, cuomh agus níomh. Táman seo. Díomh gach duine ag suúgan ghfuil sibh ag bansalt as seacht an nóg. Is mis an níomh nearach agus mis a cuomh agus is as chunta lítrama dúin. A nocht ar seacht an nóg le cuman na bhín támuid chun taspán díomh chunas brisky scally chocolate déanamh no cookies. So much of Ray. Oh, my Ray. Woo! Okay, going go good. Okay, Rod. No, Kaisha for love a glada. Okay, go touch it. Danger going hanfin, I'll touch it coat top. And Jin Kaisha for love a Kurt Suis Marshall. On the band go? Yeah. Okay. For the Greg Suis. Tommy, go home. Go home, maybe not quite quick, but go home. Figure shot. You know, a few like eerie McGrew that I called for her. Coming to right. Kevlar, Trish is Shin kind much na co over made a mock character so on Cage Road, not talk Cage gram de Shukra done at castle. Shock is 2 gram de Shukra, no Shukra. 3 gram de Plur plain alta. Cage is 5 gram de M. On cover is 12 3 gram de chocolate. So Tom which if you saw dairy milk, August M&M na gnocchi chocolate shinnakin is fair. August kamala shin over nakwan dainta mak hanafenakwen na salon by teaspoon of one a castle de shin by teaspoon of one a castle de uskrafanola teaspoon of one de soberon August by of a one a castle. Okay, so now I talk Gakra Denta Mark with my Tasha Denta Mark again on shop by Mwij Ray. Okay, quick, cut in kid. So Anish Kerr on Shukra Dun, August Shukra Bon, August on him. August on him Sabaula. August now I talk Quebec Jane of Isha, Tamisha Hon on Nabara Dairy Milk Aggressive.
Just dimig an fucking as okay. So Beiidir by Cara ag tastal nar tá go déanamh seo. Tá sé níos fear chuna bheith ag báil le chéile. I gcónaí. It's even le cuimh bheith ag báil. No. No, is even. Okay, galore. Tá shoppers broganí. Talk Bowla like a shukra. Or Yeah. Leaf Road shukra. Yeah, I've been eating. Try to eat a fresh sauce. Yeah. Cadê an chocolate is fear after. Need to gum. Beiidir picnic. Yeah. That's gum. No bounty. Like terrain. Cuiva. Yeah. Ugh. No. Ceapam is fear an sa... Well, níl tú ná dul mí ceart le dairy milk. Beiidir dairy milk golden crisp is even on the kitchen. No, chin era. It's not on Galaxy. Malteser actually. It's even on. Yeah, it's even on Shin is Malteser, fear yeah. from need corgo make from ski and sauce. Yeah. Okay, grandma, shin day to go. Yeah. Okay, good. So on Kate piece ela na on Iskrafan August on off. So British job on off August and by teaspoon of one the Iskrafan on teaspoon of gum. On teaspoon of Siplor. Ach sin okay, maar by gacrod maske le chéile sa bhile August of. agus of one agus curhí mise an iron ar shoes. By an iron ag dul ag ar siúil ag 100 is up to a degree Celsius. So by sin James Strong chocolate right there for sure. Yum yum. Blaster. Co-blaster. So Beiidir tá tú ag an iron shoe, Kirkeist dinner foster hun car of watch lat mar tá an iron te. On a tech. An te. So an ish her on floor spala. Yeah. August. So the one juice like as creehor. Yeah, well. Yeah. Maar money bun to use which as an creehor by Leroy D. Floor is job in a brisky Casula and a Leroy D floor or Leroy D sugar at the end. Or de Balacoiva. Neil Shachi, Neil on poor shin Kodona, born to be in poor like a Leroy D Oliver. August, come out of shin, be on Cormac, on floor a command, Sabella Coiva, that the whole. Fake a shot, I shake golden yacht hot. Okay, klar, August. You ain't missed a call on teaspoon. What was it? Okay, yeah. Okay, so by teaspoon on chin the salon ag tasol cuma. Come on, just yeah. Okay. August teaspoon of one the soda on ag tasol. Not her is stock needs more not teaspoon of one maar tá on soda on lauder. August an ish Kerme Banya. Oh, Sabala. Maar Sean too. yeah, on term. So mátá the mask on biogani tirum cur banya stock agus mátá sé ro fluck mátá of agus an banya just like Floor. yeah cur floor stock Floor. color let's see what miss on chocolate. Yeah. Fair shot. Fecin sé go hála agus blasan sé go hálan cumá. Ná bí ag mar ní bhaid an briscí fáta got. Glór, want to wear the high on pieces top tea? Yeah. Top floor in your couch on shot. Oh, Yeah. shit, okay. It's Matlin or top. Biogani na. Oh no, it's Biogani in a frost. Shit, Yeah. I want to wear the high on chocolate? Yeah. Okay, so current two on chocolate. August na M&M's is chocolate. Then Tottenham Galaxy Aero. Ain shot. Chocolate rare, yeah. Just current chocolate. August ni kai she
300 gram díreach. Like, tá tú ná níos mó úsage. Yeah. Tá sé níos fear le glóir seachleid. Yeah. Beidir tá beag an í glóir tá lang No. me sé cearcar? Yeah, Captain. Okay, so now tá cuimh ag déanamh sin by Charlotte no beidir by pláta no pérod ag tasal hon na cookies a chur air. So tá an cean seo dénta amach go ghain agus tá popper and bácáta air. So ní by na cookies gramaha. Quick on pláta no an troller. Now tá tú it now in the chur air no on popper seo usage. So sé suas agus in ri mana bhfuil an popper seo a gotá an im like déanann sé an job céine. So tá sé okay. Ó chuoibh. Okay, tá sé seo right? Chus tá gachtain ag áir an sáide bhain sibh cear go leir. Tá mar bís an na picturí duna briscí seo echa. Tá glóir dúis na suas le bhuacann sin nach tá cuair bís lena na picturí go léir echa. Okay, so súlagam ghil sibh ag an stad seo lena. Tá sé réinis. Yeah? Yeah. So súlagain ar tá is gan ghilmid ag boga pí beag tapúla a nacht ach níl alán am a ghain. Pe beidir baid pí beag flór casa. Jóí me se an flór nábí borha. Okay. Cear go leir tá níomh an seo nábí borha. Okay, so just cur pí beag flór is teach mar sin an flór penalta and just mask it. Agus orintse Harlíonn seo agus just tógan sé cúpla le imicr ar plúir chuisteach agus Spáine chuisteach agus tríis tamil by si réile. Yeah. So si ní spear le nis. Yeah. Okay. Vertical or constant. Was she níos here? Beidir níos mó. Bioga níos mó. Yeah, níos mó. So nábí bora má tá tú ag chur an im ar an plúir seachnis agus tá sé garí rotíir. Cos tá tú an am? Ba níor chur seach. Okay, níos tá si bre. Yeah. Okay, an písa inis ná seo an áit ina bhfuil sé antáchtach bhfuil de lábha glán. Mar caií tú an más gan a chur isteach de lábha agus líbhróidí beaga a crothú. Oh no, tá. Tuis an ghfuil me fós a chur isteach flór. Agus mátá si beag an in gúí sin ócha. Yeah. Tá lábha cuimh gúí inis ach sin ócha. Mátá tú ag gurí flór chur ar de lábha ó brion se seo cumá. An chuirtha me plúir de lábha. Cén fáin ar dúirt tú mé ná. Just tháinig sé sin is Fine, please. Tháinig sé sin is teach na chláis. Like fig! Chuir mé se plúir mar lábha agus tá lábha farfa. Féidir lábha cuimh. Éis le níomh, lads, éis le níomh. Oh. Ó cuimh. Cearcar. Here. What are the fine? Tuair them de lábha. Oh, ní. Tuair them de lábha. Okay. Sugar. No, ná chur éis sin armsa. Okay. So líbhróidí beaga tá by na líbhróidí an toast céine le kind of líbhróidí golf. Sin an toast tá tú ag agus just Níl sé go níl is gom cadtá Carlún sin le cuimh ach. Tá mocín cear leir tá mocín farfa. Teag slán de lábha. Go on. Okay, agus nábí bor tá fuór in neááis ach nábí bortha nábí bor muna bhfuil áit ar do tráir le haid gaprad mar ag tú níl spás an seo ach le haid sécín. Agus sin ócé ba tú an ann iad a chuir Jackson 9 agus chocolate le haid an pí eile den más chun atá fáta. Ceir so nóir atá do briscí dentamach ar an tráir féidir mo cín go hálan agus féidir cín eile. Cín cuimh tá siad go hálan. Yeah. Ach nuair tá siad bre fáid duine fásta chun cabharlaach agus tá chun iad a chuir Jackson 9 ar fa ceirde On a different. yeah tá ceirde go dtí 16 nóid. So timp 2 nóid ba sin farfa. Ceir so tá mis chun é seo chuir Jackson Island. Yeah. So, kind of starting off, you know, aim scaling crack.
Níl ein scéil an seo níomh? No? Níl éon scéal a gháin, bhí lá an ciún a gháin An seo. ciún. Tá mis just here cum lá Ach, bhí an amsir go má. Yeah, bhí an amsir go má. Bhí sé sios chuna bheith ag cabáistí an láir fad. Yeah. Buchas le dí ní ra sé cabáistí. Hold an tháilir. Tá sé an seo. Níomh. Oh, farfa. Carfan má. Good. Cé glóir. So, nuair atá an cuaig déag nóméid suas, Creek na ha? agus tá an aon as, agus tá na cookies treéis bheith amach ar feúpa nóméid agus tá siad fuair. Tá siad ré. Yeah. Le té, nó le cafe. Fáin cúpla nóméid mar Ba siad anta. anse. An anta. Ok, ach treéis an cúpla nóméid sin ba siad ré agus fefi sé. Cosú le. Well, tú ré. Well, gacht in a ré. Agus tá sé an a blasta. Like, Tá siad an bas. Tá Yeah. siad cosú lena brisky scally chocolate a aon tú as. Subway. Subway. Yeah. Agus Starbucks. Jen Starbucks cín má. Oh no. Ag níl siad comá lena cín Subway. Ach tá siad an blasta agus féic tá tú an na M&M's aircáil agus an chocolate. Tom Ray le haid cup an té agus an brisky. No cafe. Brisky. Yeah, no cafe. Is má le cuiomh cafe. Mm. Agus fiarlam té no banya. Ach branche, cad a fiarliv se? An fiarliv té, cafe, banya, Yeah. chocolate té, isca. All in níomh banya cosúla babo. Gach maidin. Gach Gach má. maidin. Ní hosiam molo gan banya. Just glynna banya agus Sin sin ach Tom sin. Ray le go. Yeah, se. Yeah, tá sé. Na, beidir tá si bio gan í nast. Ach, tá me bio gan í nast. So sin okay. Cur ceistir na daoine an seo. Yeah, an ólan ein in eile banya. Yeah. Just glynna banya. Yeah. Le the breakfast ar margin, no. Just ein am a bhfuil tartar ólam banya. No isce. Ach ní kind of de, ní ólam cafe ach warnta ólam te. Warnta. It's even on cafe. Ach yeah, sinné, tá muid nach chun dolanis agus tá bhuid as ar cookies an seo Yeah. le cafe agus banya. Ach yeah, sinné inis tá sula goin go buin sibtatnamh as a bheith ag bacalinn agus go buin fi sibtatnamh as an cé pí eile de seachtain na nóg agus an cahúis mórtá ag tasal a mórach tá mu a córéile ha an cahút sin sin an yeah, bí ra baimmuid amach agus táid ancamórt stoach an seo teach seo. Yeah. Ceir sa fáid slán, liv agus rockmuid arás go anadóg na hairan ag gananta na mí. Slán fó! Bhí sé sin ar aus cáilí gurmí amagah agus tá mo cookies féin ag bula go háling an seo. Was it dó? No. Feicmuid, rocky an alarm. Now, céir na hórna díise le linn na ceir na sin. An bhirtú plór ar the frón, a bhfuil an kistin na fráiseach ar bhristú an spún ó gaiimiid? Well, péir the hórla tomhuiine gurí é a eáil. So seolagaí bhar Greengraph agus bhar Victory is teach thugan ar Instagram, ar Facebook, nó trí an Chiúdarí Fust clubbanna ag cnb.ie agus ba tú sa seans an seaán Kish fella a bhugan má dhéanana tú sin. Is gádaíh an picture cheolasteach faoine seach the club agus ba muidna a bhógart na bugatóirí ag an lehartrééis seach ach ní hé sin an tain dúis atá a bugadach. Oh no. Chomála sin tá ladó go bhí se agan le tuairrtaach duine a bháin agus ní gaiid ach an ceist seo a ragart. Céim tír ina bhfuil an organmh seo. Céim tír, so má ceapan tosta go bhfuil freigar na ceiste sin agus seo trasna thugan é comá le de anam de cheolabaile agus de aircode ag Instagram, Facebook nó an Seolarí Fust ar luigh mé níos luúthe a rís faoine seach the club agus tá an ladog bhíse sin fós le bucan. Anis ará go dara ceartan na hithe a nocht agus is ceartan obair láimhe é. So tá lista trealah agam díobh i dos a boire so ba ceart go mbeoch na rudaí seo a lenas agah. Sizor, Peann Louis, Scoob Feintála, Glé PVA, Court Chlór, Cuirta Darug Bán agus Bhui, go leisgeil, bhíarm sin cheacail ar lána chun sin, agus sin a méid a bhaid ag tastáil. Agus ó héamh cé a bhaid i món na ceartan na seo, well, tuairtha méid cúpla nod na díobh. Is as cilcuinigtí, is múntar a bunscola í. Tá sí mar bheil for an fáileach de chuman a bhín ó bhí dhearra fór sicáte, agus
is bralaní. Yes, Táimid leir faoi, níomh réán, ach sa le héimeis tras na hogas níomh, just merú beag de gachtainna ná Jenny Dermot for Greengraph agus for Victoria Ghlacha, agus sibh in món gníomhiochtaí na cearna seo now aráig go chfuil cinnig live tras na hogas níomh. Díomh gach duine agus tásúla gom go bhfuil sibh buint taitneamh as seachtain nó go le cumann a bhín. Is mis a níomh bréanán agus is as céceannig dom. A nocht seachtain nó le cumann a bhín, Tom chun taispeáin díobh conas Bosca Pín Louis cosúla seo a dhéanamh. By César Pín Louis, Scoop Faintála, Glé PVA, Carclór, agus córta buí agus córta ildáte ag tastal chun an Bosca Pín Louis seo a dhéanamh. Cuir mé mo Glé PVA isteach an seo. Dús fáid do carclór agus taring gá circle agus den cinse go bhfuil siad aon féid. Nis cear iad amach. Uaireanta bíonn sé deacair carclór a ghearradh. Ceann eile le déanamh. Anis fáid do carta buí agus taring ceithre circle an uair seo. Arís den cinse go bhfuil siad ar aon féid. An ceann dúnach. Arís cear iad amach leis an César, ach bí cúr amach leis an César. An cé ceann déanta. Beagnach ann inis. Anéis tá na circle déanta. Anéis fáid do circle carclór agus do Glé PVA
agus cuir an glé ar an carclór. Fai circle buí agus gramig an circle buí agus an ggurcail carclór le chéile. Cosúla seo. An sin cos é bonósciún agus cuir an glé PVA ar an taobh eile. Fai circle buí eile agus arís gramig an circle buí agus an circle carclór le chéile. Anois coifmid an rud céine a dhéanamh leis an circle carclór eile, arís cuir glé PVA ar taobh amháin. Agus fai circle buí eile agus arís gramig dá chéile iad. An sin cos é bonósciún agus cuir glé PVA ar an taobh eile. Agus gramig an circle buí agus an circle carclór le chéile. Anois tá an gá circle déanta. Fai le carclór arís agus an uair seo gearr amach dronalóg. Cosúla seo. Carclór so dronalóg mór seo. Agus fai an carta buí arís. Anois clúdaigh an dronalóg leis an carta buí. By glé PVA ag teastáil. Cuir glé ar taobh amháin. Cos é bonósciún agus gramig iad le chéile. Anois cuir glé ar an taobh eile agus támuid chun an glé a chur ar an taobh eile. Anois fill an carta buí. Cosúla seo. Agus gearr na píosaí nach bhfuil ag teastáil. Cosúla seo. Arís fai an gá circle. Ar a dús fill an gá taobh don dronalóg mar seo. Agus an taobh eile. Cosúla seo freisin. Ionas go maith an gá taobh ar an aon méid. Cosúla seo.
Anis fai an glé PVA agus chuir an glé PVA ar Haverháin. Cosúla seo. Agus gramig an carta seo leis an ggurcail. Fai sé cosúla seo. Anis caithfidh glé a chur ar an taobh eile. Mar seo, agus chuir an circeal eile ar an taobh sin. Fág é le haghaidh nóiméad. Anis den céad píosa eile don seachtain an óg le cumann a bhíonn an ocht tá muid chun an aig a dhéanamh. So rinne mé an aig seo níos lua agus chuir mé súla crí ar agus miongara ach an uair seo tá mé chun spéiclí gréine agus miongara a chur ar. Mar sin by cuirta dubh agus cuirta dearg ag teastáil. So inis tá mé chun na spéiclí a tharraingt agus an miongara. Agus tá chun iad ag gearradh amach inis. By píosa carta dearg ag teastáil le haghaidh an teanga. Inis tá mé chun na spéiclí agus an miongara a chur ar an busca. Muna bhfuil pop ar carta I dáte a gcuibh is féidir le peann a úsáid nó paint nó cibéad atá a gcuibh. Anis táimid críochnatha agus is féidir libh an peann luaí a chur isteach. Sin é inis tásúla gom gur bhain sibh taitneamh as seachtain an óg a nocht agus go bhain
agus go bhfuil hí sibh tanmh as an chuid eile de seachta nóg le cumann a bhíon. Well, ceir den sco ar bhaint sem soltas, Ceir croir glyfianamh, bháilina sin a eáil, mar sin seolagaí ver Greengraf agus ver Victoria Stockhogan agus bí a seans an seaán kisfel a bhuacan. Now is gadíh an pictor a cheola Stockhogan faoin na seachta clog a nocht ach níhé sin an teindúis atá a búcar nocht. Oh no. Freisin tá lado go bhí se agan le tuairteach go duine amháin agus héag an duine gur féadló an ceist seo a raggart. Céim tír ina bhfuil an organmh seo. Má ceapantas a go bhfuil freigar na ceiste sin agat is féidir leat é sin a cheola thugan. Comáil de anam, de cheola baile agus de aircode agus seolaisteach ar cheachtrad chugané ar Instagram nó Facebook nó tríd an cheola rifos clubbanna ag cnb.ie. Mar luig méid tá sé riachtanach go seolann sibh na freigraí sin isteach faoin na seachta a clog a nocht mar. By my féin agus míhalló Ciara ag dul beoiríis ar Instagram chuman na bhíon ag a láthairtrééis seach leis an mirt buatóir a ógurt. Dógrímar Burt Buatóir a réir, dógrómid fógrómid Burt eile a nocht. Tá mé ar bís. Tá mé súil go mór leis na brontanis a thuirt amach. Ach, ní hé sin deir le gacrad tá lá a bháin fácha agan. Biggie lena mórach ag a sé clogan seo de trána gceist mór ar cathús áit a bhaid neartúisna eile le tuairt amach agan. So bio a mórach ar YouTube agus ar Facebook chuman a bhíon a baid trána gceist a dhéanam agamsa leba cóglachaí Mícheál Ó Ciara agus mátá tuile sunnaí weis mar le héan na himachtaí atá arsúil mar chuid de cheachta na nóg 2025 is féidir leh cuairt a thuirt ar híomh chuman a bhíon cnb.ie. Feic mé a mórach sibh ach ar dús Feic mé ag a láthairtrééis seach tail ar Instagram bio sibh. Go dtí sin, ihuaith.